Nalazimo se na grobu Božidara Žugića, koji je poginuo u selu Gložan 13. aprila 1941. godine, herojski položivši svoj život za otadžbinu i za svoje ubeđenja. Božidara Žugića sahranili su ovde meštani sela Gložan, a kasnije podigli i spomenik. Sada sam u prilici da vidim i novi spomenik koji je ukupno napravljen vojnicima i oficirima Vojske Kraljevine Jugoslavije, koji 13. aprila padoše u borbi protiv mađarskog fašističkog okupatora. Moram da istaknem još jedan detalj u svemu ovom koji je veoma važan. U Crnoj Gori spomenik Božidaru Žugiću napravila je njegova majka Marija Žugić, koja je već bila žena u dubokoj starosti, borila se sasvim sama da napravi taj spomenik na Đurđevića Tari. Država mu nije napravila spomenik, ali napravili su ovi dobri ljudi Slovaci ovde u selu Gložan kod Bačke Palanke.